Maya payabak po. Kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamula pumiyabi karing kaya katamong panalangin. Ding magsadyang tanggap. King sakramento ng matrimonyo. Mr. Lester J. Ocampo, amanoknangan manibawag paralaya. At Miss Maria Kayla Liban, manoknangan Kapas Tarlac, makatakdang kasal, King February 21, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawag, Porac. Mr. Joven Gamboa, ang manoknangan Dawong Mabalacat, Pampanga, at Miss Aldrian Benco, manoknangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, makatakdang kasal King February 19, 2026 sa maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawag, Porac. Mr. Leo Albert Rivera, amanoknangan Manibawag, Libutan, Porac, Pampanga, at Miss Aylaina Daniel Aquino, manoknangan Angeles City, makatakdang kasal King March 14, 2026 sa maganap Holy Cross Parish, St. Joseph the Worker, Chapel 2, Clarkville, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo, ingating balong nanumang bage, o pamikatagon, amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king pura paroko o king opisina ning parokya. Takal pong salamat. Idang taya po'y misa ngay ni para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Niklat and family, Sheila Marie Sarmiento, Prince Regala, Rolando and Carolina Santos, Marites Enriquez, Daisy Garcia and family, Harold Valencia and family, Mrs. Merlita Aladin and family, Gregorio Santos and family. Para king special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Irene Moten. Para king complete healing ng Elena Cortez. Para king death anniversary ng Benjamin Ronquillo, Nilu Lagman. Yabetala naman po rin kaladwadari, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manala, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuanyo, among Chodolfo Tantenco, among Rostico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Singbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Almario, Abelino, Virginia, Jesus, Sherwin, Remillo, Fides, Romualdo Jr., Ronald, Jeric, Eduardo, Redentor, Magdalena, Orlando, Teresita, Jerry, Orlando, Kyrie, Jose, Opelia, Crislin, Natividad, Glenn, Maxima, Arvin Jasper, Angelito, Ponciano, Juliana, Hilaria, Leancio, Benita, Caridad, Josepina, Rolando, Elio, Gregorio Sr., Faustina, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tamo po. Si
yun ipam po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, inugod ng Diyos, sa tingsala ng banal na Espiritu, manatili kaya kayo na. At kaya kan timurin. Pakamalan kong kapatid, bisan pa makatipong taking dulang ning ginuban pagmasusyan, iting banal na Eucharistia, king kapat ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kaniting misa at katana-kataning ginu, tune maging mapalad. Yapi nitang potang king palad dam, alang adiwa, nune ingapong ginu. Batangan pong maging karapat dapat si siyang talapa, at panyawat kapatawaran din kekatang kasalanan. Ikaw may tuburan, ban pakayapan mula rin palpikasalang sisisi, ginu pakalulo. Gino, pakalulo. Ikang dinatang, bamulang umusan, sumisi, ring makasalanan. Kristo pakalulo. Kristo, pakalulo. Ikang mamilatan, wala ning ipa, bana kaming patawaran. Ginu pakalulo. Gino, pakalulo. King Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan ng katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangad sana, king biyalananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkalugmo ingasam banda ka, king mabilog ming kaisipan, at aluguran mila ring kaparaming tao, king mipnong katuliran. Itingan po adwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanaga. Amen. Karen po nga tsukeng gulot, nakalpa pong luklukan kening bandang arap komi, pakiantabayanan niyo po. Pamamasang iba't king libro ng Sophonias. Pagdulapan niya yung ginu, ikayong sablang maluka ketiking labuan. Ikayong sablang karing utos na maminto. Pagdulapan niyo ing katuliran, pagdulapan niyo ing kapakumbaban. Mekad, manakit kayong santungan, King Aldo, amikas buya, ginu.
King busal mo, kakuyang ilakwan, ing meto nga balen na mamu, ampong pakumbaba. At detang sablang mitagan king Israel, magsanto, ampong payampun, king lagyunin Ginoo. Enala dapat nano pamang marok, ni enala magsalitang, nano pamang kalaraman. At dindi lang, mapamigaw ang salita, enala mayakit karing asbukda. Bagkus, akwarang mga biyayan, ampong magpainawo. Ala na lang bitas ang munyer, pangabalang karela. Ing aman, hindi. Salamat King Diyos. Ing pakibat tamo. Nuan la ring makakilala king kalukanda, arapan ni Diyos, huling miyabela karipag-arian ni Diyos. Duwanda ring makakilala, king kalukanda, arapan ng Diyos, uling miyabelo, karing pagarian ng Diyos. Amengawa king banwa at king labuan, king dayat mala, at king sablang atsukareti, yain tapat alug kapilanman. Ing babi katuliran karen man lulupi, ing magkalug tinape karing danupan, ing ginuya ing mititimawa karing bihag. Nuanda ring makakilala, king kalukanda, arapan ng Diyos, uling miyabelo, karing pagarian ng Diyos. Ing ginu pasalan na lang mata ring bulag, ing ginu babangon na la ring makalugmo. Ing ginu kalugaran na la ring banal, ing ginu ipagluwalo na la ring mandayuan. Nuanda ring makakilala, king kalukanda, arapan ng Diyos, uling miyabelo, karing pagarian ng Diyos. Ing ginu ipagluwalo na la ring mandayuan. Karime balo ampong ulila, yaing mamingwa. Dapot karing daklat daring mangaro, babiyayan sa gabal. Ing ginu mag-ariya kapilan paman, yain Diyos mo, o Sion, ang gaking alanganga. Nuanda ring makakilala, king kalukanda, arapan ng Diyos, uling miyabelo, karing pagarian ng Diyos. Pamamasang iba't, King Mumunang sulat ng San Pablo, King Kapulungan, Carintao, Corinto. Kuanan yu na mga limbawa, ing pangayawis yu, kapatad. Kanitang panahon, ay naos na kayo ning Diyos. Pilan laki kayo ring mga biyasa, agpang king karaniwan dang aintindihan ding tao, king amanong biyasa. Pilan laki kayo, ring may impluensyang tao, o menibatan karing suking pamilya. Ing Diyos, serya na lang pinili, retang lalawan da ring tao, antimong mangmang, ba na lang pakarinayan, ding mga biyasa. At pinili na la, retang lalawan dang may na ring tao, ba na lang pakarinayan, ding mga sikal. Detang lalawan ng yato, antimong karaniwan, at epibiburyon, ila kabut ding pinili ng Diyos. Detang isipan ng alakwenta ng yato, ba ng maulaga ng yato, ban kanita, ingketawan, alayang apag maragol, arapan ng Diyos. Dapot, ikayo, birya na kayong pepaliryan ng Diyos maging galamen ng Kristo Jesus at king dapat namurin ng Diyos. Milyari ang maging kebyas nan tamo.
King uli na, mi pamatuliran tamo, mi pabanalan tamo, at may ngayat bus tamo. Uli nito, antimoing sasabianing kasulatan. Ninuman ing bisang magmapuri, sukat neng ipagmapuri ing Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo bang parangalan yung maya pabalita. Tumula ampon magsayo, uling may kablas kayong maragul, karin banwa. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaan timurin, Pamamasang ibat king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Panakit ng Jesus karing dakalataw, minukyat king bundo. Inyang makalukluk neli napit lakeya rin kaya nga lagad. Kay bat, migmula yang migsalita at nganang tinuro karela. Mapalad na ring ala ng aliwang panaligan no nemoing Diyos, uling miyabela king pagarian ning Diyos. Mapalad na ring malungkot, uling pamatulanala ning Diyos. Mapalad na ring mapagkumbaba, uling kamtanda ing pakako ning Diyos. Mapalad na ring alanganiwang pagnasan no nemoing tupad king kaburian ning Diyos. Uling pagkalub ng lubos ning Diyos ing karelang kapagnasan. Mapalad na ring mapaglunos, uling lunusan na lang ning Diyos. Mapalad na ring ating malinis a pinubluban, uling akit de ing Diyos. Mapalad na ring gagawang paralan para king pamakikasuntuda ring tao. Uling ituring na laning Diyos santing anak na. Mapalad na ring daralan pangalupig pauli ning pamanupad na king kaburian ning Diyos. Uling miyabela king kayang kayarian. Mapalad kayo na lilibakan na kayo ring tawat lulupigan na kayo at magsalita ng biyayaliwang kapanyiran laban kaya kayo, king uli ko. Tumula kayo't magsaya, uli mi kamaragul kayong ablas, karin banwa. Makanyan dala namang linupig ding propetang minunang kaya kayo. Pakabalan kong kapatading mayok ng balita ni kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya payabak po kay Kongan. Ready na, children?
Magbalik tapo keng anak kanyang elementary tamo, metong po karenggewa tang lesson keng Filipino, yapin pureng panlapi ngara. At tatandaan nyo pariyan, at lula po ka do rin, unlapi, yapin itangating kan dagdag keng mumuna, ning salitang ugat. O kaya, gitlapi, ating kagkabit kitang libutat, na ning salitang ugat. O kaya, hulapi, nga na, yapin itangatin na ka mangidagdag kitang tauli. Nung pagkamali keng English, yapin initang prefix, suffix, depo. So, ating kan dagdag. Lakwan tano po rin ang gitlapi, ang po pang hulapi, nepo. Ketatanang unlapi. So ating kan digdag, medyo maliwaya ing burinang sabyan. Halimbawa, puti. Dagdagan ming maginyang very good. Sala. Dagdagan ming very good children. Nepo. Potang halimbawa, dimla, marimla. Taba, bastos. Talaga hindi kayo. Santing. Thank you. So, balo yun na yung purik sabihan, nepo. Ini kasi, yung ginamit na ning ginukeng ebanghelyo, nepo. Palad. Anuya ka ning ebanghelyo? Mapalad. Nino yung tune, mapalad. Wala mo yung sabihan na kayong mapalad, o yan yung palad tamo, pero pwede yung lumapad ing palad. Ayan. Baka nano yung lumapad, bangkanita, kumakbuya keng apong ginu. Ing palad tamo, may ngaring yapin, ing diye tamo. Yapin puwewari, detang mahilig magpahula, kaya kayo, nepo. Ing gagamitan ning manula, bolang kristal, nga na. Pero nung malaya, baraha, nga na. Pero nung malalong ang dinge, ganaganang din, nano yung lawening manula? Palad. Uling at sukan no kening kekang palaran. Ba't ne naman keng palad? Nepo. Kaluguran kong kapatad, nino yung tune, mapalad. O ining sasabianing ginukeng ebanghelyo, minukyat na king bundok, kanya ausan din po ining ebanghelyo ngayon, the Sermon on the Mount. Yan naman po yung ausan ng the Beatitudes nga na. Nung lawen me, already ring tunay mapalad, itangalang aliwang panaligan no nemo yung Diyos, dahil malungkot, di alang aliwang pagnasan no nemo yung tupad king kaburianing Diyos, di mapaglunos, di gagawang paralan para king pamakikasunto da ring tao, dahil nilibakan da ring tao linamo ning karelang kapanaligan king apong ginu. Nung sumahan mo ring ega na ganang areti, ila pureng mapalad uling ila ring ating kayapan, ila ring ating ganaka, ila puring malwalas a pasensya. Maging kang mapakumbaba ng malakang pasensya, halika, nepo. Maging kang maganakanong, mapaglunos nung eka maganaka at mayap, halika. Anyapin, o ining palad. Nung atsuken ingapong ginu, yung lamaning palad mo, tunay kang mapalad. Yan yung tuturo na kay katamong yan eh. Bakit? Nano pa waring malyari ken? Nawentalang masalese ngayon Domingo, naning laman na rin palad tamo. Pota tsukening cellphone mo, kamune. Nepo. Nung at tsukening pibandyan mo, kamunya naman. Nung at tsukening kayupayan mo, o kaya kasikatan mo, nung nano pa man, apangabalanan mo kay Ngaldoldo, okay mo ita, pero sana may kamaragulyang lugar ingapong ginu kay palad mo, kay biye mo, o ining tuturo na kay katamo rin beatitude sa rene, kay ita mo sana may kamaragulyang lugar ing Diyos, king biye tamo. Baka dita nanumaning daptan tamo, nanumaning pagabalanan tamo, nanumaning pigagap tamo, ingay gana-gana ngayon ni para kingapong ino. Bakit tapulakos tayo ngayon dyan? Kanya pong anak kami, mag-reunion kami king side ng Mako. Biswertsa niya po itang bunsura, kanya pinustong datang na itang alas 12 kapatak na, manyalbag yung pera. Bumunang isalbag na pura yung bariya, kitang panahon na ita, 30 pesos,
Timpa po 50, timpa pong 25 nepo, ampong 5 peso, sala pa pong 20 apulo kanta, balas balabag. Metong lahat timba, riba balabag ng pera. Di kami namang anak, ito, manyamsam kami. Pagtatakan ko, ba't di kuya ko, uling makidad no kanta, nasasamsam po tang manyalbag ng bariya. Dahil kami po, sige, nakiswelo, kuha na kay kuha, kakbunor kong bariya rin gamat ko. Kanyan pala, kay ba't na rin bariya? Papel na. Sula po no rin 20, 50, dinalan, ng panauli, 500, 10,000 kanita, 500, kapag kanyan, depo. So, kanyang sula po no rin papel, ing mataba, kakmune gamat, karen bariya. Kanyang sula po na rin papel, mga gana ka mo. Bakit? Mo na wakwa uling ka muna ka gamat. Yang nga na pong mako, lagwa mo itong mutaka kaya nga na kinyan Erwin Daster na. Bili mo kaya nga, binili ko rin ka na akong bariya, nepo. At di kalano naman din palad ko, manyari na ako karetang mas maragul aulag ka. Kaluguran kong kapatad, potang inggamat mo, makasakmal yang makasakmal, at suraya po rin sabyan yan. Namuri na sabyan. Makasarili ka. Kekangan, nepo. Kutdan na kayo. Sanong mas maragol? O ini? Tangmumunan mas maragol yun, nepo. Oy, saan mo mas maragol? Hindi, mas maragol yun, Mas maragol yun, nepo. Mas malatiya po yun, Kaya Tagalog at yung tangaws kanya. Kapus pala. Di takya kasi niya, kapus yan. Malyari nga pong ginukeng kapus palad. Karin kamu ketang mapalad nga nane po. Ngeni, nung hindi mo, tungkol yan kay nga pong ginumapalad ka nga kuper. Pero nung alayang bitas ang lugar nga pong ginukeng hindi mo, kaluguran kong kapatad, malapit ka keng kapahamakan. Malapit ka keng karokan. Malapit ka king nanumang dewakan king biye. Anyapin, nung eka man mapalad, eka naman kapus palad, pota naman sawim palad na kaman, nepo. Uling, kalakang kapupunta na, nepo. O yan ituturo na kay katamo, meaning beatitude sa ine. O kaya naman ning kay, at ila naman nausan kay Tagalog, di pinalad nga na. Mawalaya, ing palad kay katamo. Kaluguran kong kapatado ini, ing hamon ni nga pong Ginoo kay katamo. Naitamongan sana po tang lalawen tala ring palad tamo. Anti tayang lalawen, ing puso tamo. Nano yung lamanan yan. Nano yung mga bukan yan. Nung yung mga bukan yan, panemeng sa sakmalan, kapus palad ka. Nung yung palad na yan, meman si kaso yung lugar na ni nga pong Ginoo, sawim palad ka. Nung yung gamat na yan, yung palad na yan, ingapong Ginoo, padeyang alang lugar, baka di ka pinalad. Pero nung ingapong Ginoo, yung daralanan ng palad mo, yung lamanin puso, ikang tunay mapalad. Amen. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpanglubos may paya, linalang King Banwa, ampong yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upayaning banalay espiritu, mi bayit kang no na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk, wananin Diyosig panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamo kung ka rin mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pangdi sa makding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblirang niering mete, at king de alanangga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo para king kekatang sarili at para karing sablang tao.
alatag takot malawe mangmang king mataning yato at maging matalino naman arapaning Diyos. Ngatangan pong manalangin, Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ginoo, gawan mo keng mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Yesus sa ginuta mo, mi kapuso tang maluka, ban ipakit na kaya katamo indaklat ning pamirakayan, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Yesus sa ginuta mo, mi kamamo at mapakumbabatang puso, ban ipakit ne kareng sabla, indaklat ng payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Yesus sa ginuta mo, makiabe tamo karin mo mugit king kapayapan, bantay rano ring tao, king daklat ning pamilibayan namano, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ning kaya katamong Ginoo, mabiyasa tamong manangis, kambering magpaldas, banibalik no ring tao, king daklat ning kapanenayan, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ning kaya katamong Ginoo, kumawota, king katuliran, bantay rano ring sabla, king daklat ning pamikaluhuran, ipanalangin taging Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ngeni po adwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, pepakit meke kami ing daklat ning tune at talangkupas at tula. Antabayanan mo kami kay kabaning dalan at papanatilyan mo kami king dugod mo, geni at manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kabatat, bandeting kakatamong daon, matanggap lara paning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuy tingdawon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Manalangin tamo. O Ginoo, malugot mo lasanang tanggapan, ding malukang ay nabibili mi babo ding altar mo, at papalyarian mo lasanang sakramentong makakapos ke kami. Itingan puat, wan making kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabe ya ke kayo. At kaya kanti mo rin, Itas yu la rin puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Turepin karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabos, sing puryan ampon pasalamatan daka, kapilanman ampon lukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ikaming anak mo at inayunang malambat keka, ning dewakan king kasalanan, biryan mo kaming pasibayong tinipo ng timong metong king kapamilata ning daya ning anak mo, at ning upaya ning banal ay espiritu. Banantimong metong akapulungan, amiyugne-yugne king kametungan, ning pangayat tiyu, at lumong persona, ing banal akapulungan mo king ikapurit ning kabyasnan mong alang kayanti, makilala yang katawa ng Kristo at templo ning banal ay espiritu. Ulinita, kagumding sablang koro ring anghel, papasyag ming ligaya mo, ngamingan pupuri. Ligaya o sana, ikakatas-katasan, nuwaliyay daratag, ikagyuning Ginoo. O sana, ikakatas-katasan, nuwaliyay daratag, ikagyuning Ginoo. O sana, ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain, kingambon ning espiritu mo, antimoy, banparake kami malyari lang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasam pon kamatayana, kinwaning tinape. Pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape at dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo nat ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan na bibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran lang ding kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo. Latanya pa, Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo. Latanya pa. Ikat ng panahon. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakallulog ipay kamatayan ating pangasupli ng mebye daraon miyak kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at subuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato ban miganap ya saking dugot. Kambe ng liyo ing Papa mi Florentino ing Orsobispo mi Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay-nawak king pihong kapanaya ning pangasubling nebye. King pakalulo mo'y dalamulat ding sablang mayango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biela ng gaban kambening wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambering wana apostol at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod keka king kekabaning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal na Espiritu sablang parangal ampon ligaya keka o Dios ipanglubos mayupaya manggaman king alanangga. Anting meto nga familia maus taking malugod tanging paking panalangin tiro ring Ginoo. Itangan po in Pamia Chubanwa Misambanya ing lakyumo datangin kayayan mo di pamintuan ilog mo ket isulit at di banwa di pamintuan Kakanan kikaldo ipiemu ke kami kikaldo meri apore patawad mo ke kami ding salami ke ka at di pa kasala te kami mga ebuke pa sa ulting tukso
Ikabos mo kami king sablang Maroko, impa manugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bagking kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol at ngenis, sabiana kaya kami, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Ipakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kekongan. Peace be with you. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan na rin mayaws king apuna ning kordero. Gino, matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, humayag na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ikata nakatasan isadsad ang kakipiyela natin. Amen.
Itangan po. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin ka. O ginungen ning mipasiknangan kami kaniting kalam king pangakabos mi, panigapumi keka, king iting banalakasopan king alananggang pangakabos, pasulungan ng tune ing kasalpantayanan mi. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos sagdi para karimapi lang ang kapabaluan. Schedule for the Novena Masses St. Paris 83rd Anniversary, February 2 to 6, 6 p.m. Mass. February 7, 7 a.m. Mass. February 8, 7:30 a.m. Mass. February 9 to 10, 6 p.m. Mass. February 11, Feast Day, 6 p.m. Mass. February 2, Feast Day of the Presentation of the Lord. Please bring candles for the blessing of candles. February 3, Feast Day of Saint Blaise. There will be a healing of throats. Makanyan mo naman po, anting kapag sadyan King Miyerkules de Ceniza, agkatan lapuring sabla na dalanlaring lumang palaspas sa may gamit at may bendisyonan anyang milabas sa banwa. Nung magsilbi, pakidala po king opisina ning parokya, deti sila banlo king Martis de Ceniza, king February 17, 2026, at magamit king daratang a Miyerkules de Ceniza o as Wednesday king February 18, 2026. Dakal pong salamat. Impung kay katamong parokya will be celebrating its 83rd, nung magkamali, 83 years na po, ing parokya looking forward for 85th
anniversary, which will be a very big celebration. But this time, medyo ordinaryo yamu po. As parish priest, I have been doing this in my last parishes. All servers po, ang popang ministers, religious organization, mandated organization, ning parokya, andat mag-anniversary magbayo na po king karelang pangako ning kasuywan. Nga po retang misang may banggit nandin, atin pong makatalaga balang alto, nung nino po ing maindak, deta bayong members, pero retang lumang members, mag-renewal of commitment lang. Bayuan na po yung pangako da king kasuywan, king parokya na nga pong nasyo. Po. May paintagon, in February 11 is the feast of Our Lady of Lourdes. Anyapin, it's the International Day for the Sick. Anyaren pong ega-naganang masakit, ipabalo yun lang karingke kayong chapel coordinators. Nung pong medyo masikan na pa, muntala po ketang chapel karetang assigned dates. Sabihan nila po kayo nung kapilan na rin, muntala po ka rin at tabiyabe na pong malanya. Detang na po mipunta, retang bedridden, ang po medyo makidad na, yako po mismo ing munta kareng-karelang pibale-bale po para malanyala. Ngayon last September, during the birthday of Mama Mary, gewata na ini, mig first round na po kanita kareng masakit. So, nung may lanyala pa pong September, yung papuyayabe, gewa milang 2 batches. So, keng ngeni po kanyan detang pabitasang melanya. Come September, palikan ko na po retang melanyang September. Okay? Malino yan po. Deta pong milakad, ila mo pong puntalan ko keng bale. Ngeni, nung suminta ko kita kayo, ikit keng masakit, masikan niya pakendamulang, tampalingan ke. Dalaya po kay pisang pano kaya po karet ng chapels, makibalita ko po karet chapel coordinators. Beginning this year, medyo pumabaling bagay pisasabihan kay pong politika, kay mga labasan na bulan, at metong yan po yung simbahan kareng tuklok kayo. Tuklok. Yan. Bagay ako pumanikal. Meron yung isang ban ka rin magsalita tungkol po keng transparency and accountability. At kami, kayo sana po ng CBCP to be also transparent and accountable. So starting this year, I will be presenting to you the statement of income and expenses of St. Ignatius of Loyola Parish. Bear with me po. Magawaya po ini every third Sunday during the second collection. O nang last week niya po yung third Sunday, marakan niya po kasi yung Pasko niya, pinyeni niya pamayari yung kekatamong financial report. Banta mo po balo yun summary mo po yung ibiyag kayo. Mass collections for December kan po ini, 339,234. Mass intention, 3,450. Baptism, 78,600. Wedding, yan po si June bride, December bride ne. Wedding, 110,000. Mortuary, ni pong kikatamong pipagburulan, 18,000. There is no office donation, at ala na naman pong online donation. Dati po atin ka rin, ngayon alalalaman. In total na po ng December is 591,284. Kwalta ni paring mataba, ela po kayo. O yun po, mutatahan na ka rin operational and parish rectory related expenses. Kasi bayo po sa Marina rin. Operational expenses, yapin po yung office, then po ganaganang kuryente, ganaganang utilities, sampo pa po yung pasweldo. Nanuya po ini 178,000 pesos. Karakal na. December ya po yan. Kasi po atin lang 13th month at yapo po kasanayan ko na
didinan ko pong 14th month. Dahil kaya katamo pong parish staff. Apartiya pa yung bonus. Kasi pusong December, mapagal na pong mapagal din kaya katamang parish staff. So ito po yung karelang incentive. Parish rectory-related expenses, kaya niya po lulubi pa mga aning paring mataba. Ing maalaning paring mataba, makapipipi, impungega na ganang gastos na ning kumbento, yapin po ing 108,111.71 centavos. Total expenses for the month of December, 305,172.29 centavos. Less tayo po, ketang kekatamong income, ing mitagan po is, nito, 305,172. Total expenses is 286,111. So, ita pong 305,172.29 centavos, pitnan niya. So, lawin niya po gross, kay but minus expenses, net. Ing net, mapitnaya po. Kapitna will go to the Parish Finance Council. Ing kapitna, muntaya po king parish priest share. Dapin po yung peka sweldo na, peka iganaganana, karinyangan po. So, nano yan po yung kapitna na for December. 50% is 152,586.15 centavos. Parish fund, then pong pera kanita, 57,891. Hindi po itatalnanan ng PFC. Nepo. Ngayon, hindi ka expenses na pong 123,115. Mika chapel donation of 5,000 at Lilob Lapuret ang parish share of 50% of 152,586. Ngayon po ing total fund available as of December 31 aning PFC is 92,962. If you want to see the details of this, Nepo, ingay ganaganang detalye na at suya po kening bulletin board siping na ning sacristy. If you want to go over them. Di ko po puta. Ikaw lang pa kumiksalitaw. Talalang putang. So, every month po expect na mamaya kami pong summary report na ning financial na ning pisambantamo for the sake of transparency and accountability. Okay mo po? Okay po. Dakal po salamat talakad tamo po. Ing ginumanatiliya. Kaya kayo, At kaya kang timurin. bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutukan meron kaya kong familia, kilagyo ning ipampo ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw na umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Payapayabak po kaya kong